Ekipe ya Manchester United ndetse n'umutoza wayo Michael Carrick bakomeje gushakisha abandi bakinnyi baba winga bagomba kuza kuba bongera muri no ekipe yabo cyane ko ku cyifuzo n'igitekerezo cya Michael Carrick yifuza ekipe iri very competitive cyane mu gice cy'imbere kugira ngo wizere neza ko ari buze kubona uburyo bwinshi mu habwo guhinduranya mu gice cy'imbere nyine. Amazina atandukanye arimo nka Carrington Samaville, Irakunzwe ndetse na Ismail Sal, abo bose n'abakinnyi barimo bagenda bahuzwa na Manchester United cyane. Gusa nkuko tubikesha Team Talk n'ubundi bari kutubwira yuko muri Manchester United haracyari gahunda yo kuza kuba bongeramo mediateur ndetse n'umudefenseur ugomba kuzaza akina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Kamanza 15 mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub na nabishishikariza n'abatarayikanda babwira ngo iki nicyo gihe kiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nangere mbaye ikaze rero muri ano makuru tugiye kuba turebera hamwe y'ibirimo biravugwa cyane muri ekipe ya Manchester United kuri no transfer barimo. Tudatinze katwinjire muri no nkuru dore kuri no nkuru ya Team Talk n'ubundi na Fabrizio Romano iri mugaruka ku bijyanye no kuza kuba basinyisha abandi bakinnyi cyane baba winga nkuko tubikesha uwitwa Fabrizio Romano. Ekipe ya Manchester United kugeza maginga ya barimo baratubwira yuko nyine imaze gusoza deal eshatu, harimo umunyezamu Carrington wavuye muri ekipe ya Leeds United, hakabamo Andre Santos ndetse na Yuri Tielemans. Abo ba mediateur bombi ko ari babiri yaba Santos ndetse na Yuri Tielemans batwaye Manchester United amafaranga angana na miliyoni 85, amafaranga angana neza n'ayatanzwe kuri Matheus Fernandes yekeza muri ekipe ya Tottenham, ari nacyo gisobanura nyine projet na gahunda y'ekipe ya Manchester United ifite yo kuba idashaka gutanga amafaranga menshi, ari no mpamvu bonera imigenda isa nk'ipunguza gake iri aba bakinnyi badahenze cyane kuko niyo gahunda y'uwitwa Sir Jim Ratcliffe ndetse ni no murongo yabwitwa Michael Carrick ko bagomba kuba bakoreramo muri no myaka igiye kuza. Tukiri kuri aho ngaho rero katuduhera kuri no nkuru y'uwitwa Irakunzwe. Irakunzwe ni umukinnyi wa ekipe ya Everton ndetse hashize igihe kinini n'ubundi ekipe ya Manchester United imwifuza murabizi ko guhera mu kwezi kwa gatandatu. Iyo nkuru ya Irakunzwe twagiye tuyigarukaho cyane ndetse tubabwire ko ari gahunda n'icyizere cyo ko ekipe ya Manchester United yamusinyisha kusabiza kurangira ekipe ya Everton izamuye igiciro cyane ko nayo itifuza kuba yamutakaza kugeza maginga. Nkuko tubikesha witwa Fabrizio Romano yagize ati kubigendanye na Irakunzwe hari ama ekipe menshi akomeje kugenda hamagara muri ekipe ya Everton, harimo Manchester United andi ma ekipe aturutse hanze y'igihugu cy'Ubwongereza nyine ubwo ndetse even na Aston Villa mu minsi yashize nayo yaririmo igenda iganira n'ino ekipe ya Everton ngirebe yuko yaza kuyibona uwitwa Irakunzwe. Agakomeza agira ati but for Ndia it's important to say he will be really expensive. He's a really important player for Everton. He's a crucial player and Moyes doesn't want to lose him. Bishatse kuvuga ikireba rema natubwira ati ariko mu by'ukuri ni ingenzi nanone kubabwira ano makuru cyase kuba update kubigendanye nibi. Uwitwa Irakunzwe araza kuba ahenze cyane kubera ko n'umukinnyi w'ingenzi muri no ekipe ya Everton ndetse David Moyes ntashaka kumutakaza nyine kuko nawe ari kubona ko ari umukinnyi w'ingenzi cyane agomba kuza kuba agumana. Ariko nanone ikindi kugira ngo tubitwarire rimwe ko hari uburyo deal y'uno muvandimwe Irakunzwe ifite ukuntu ijya gusa n'uyu Carrington Samaville, ndagira ngo tubanze tubitwarire rimwe nanone tugaruka kuri uno mukinnyi w'ikipe ya West Ham bita Carrington Samaville. Nibyo ku ruhande rumwe by'ibigendanye no guhenda cyase n'igiciro price tag bari buze gushyira kuri bano bakinnyi kuri Irakunzwe na Carrington Samaville biraza kuba bitandukanye kubera yuko Carrington Samaville murabizi neza ko ekipe ya West Ham yamaze kwimanuka, umukinnyi ku giti kiwe ndetse na kampu yiwe nabo batangiye gupushinga no gukora ibishoboka ngo barebe ko baza kuba basohoka muri no ekipe ya West Ham bareba handi hantu bajya gukina ariko nyine muri top tier cyase muri top league kugira ngo barebe ko baza kuba escapinga gukina muri championship. Amakuru rero agakomeza tubwira yuko nkuko birimo bitangazwa n'undi na Fabrizio Romano yagize ati Carrington Samaville at this moment completely called between Manchester United and Samaville.
cyasa ati deal y'uwitwa Christensen Samavire muri Manchester United kugeza maginga ya biracecetse cyane cyase biratuje na gahunda ihari na biganiro bikiri kuba ariko nanone suko Manchester United yavuye muri no deal ahubwo nuko nyine yaba nkigabanya interest yiwe kugira ngo ibanze irebe possibilities z'abandi bakinishora kuza kuba yakwinjizamo ndetse nuko iri buze kwitwara ku isoko. Ikindi akomeza tubwira ngo between AS Roma and West Ham, there is a negotiation to sign him and already 3 bids submitted to West Ham. Cyasati hagati ya AS Roma ndetse n'ino ekipe ya West Ham nyine nyirumukinnyi ni murabizi ko ariyo ekipe n'ubundi Samavire akinagamo hari ibiganiro birimo bijya imbere hagati ya West Ham na AS Roma byo kuba basinyisha no Christensen Samavire ndetse maze no kubitanga bid eshatu nubwo nyine zose ekipe ya West Ham itari yazeme. Akomeza tubwira ngo ekipe ya AS Roma iri gukora ibishoboka ibyo ari byo byose, iri gukora imbaraga zose imira pushinga byatari kugira ngo irekiza kuba yibikaho no mukinnyi atari ko kuri Manchester United ibyayo biratuje. Because for Manchester United, while they have Marcus RASHFORD at the club, they are going to keep maintaining the current structure up front. Agira ngo wumve neza hano kuko niho ruzingiye kubigendanye n'abandi bakinnyi bari buze kwinjira muri equipe ya Manchester United, ni byose bishingiye ku cyemezo kiri buze kuba hagati ya Manchester United na Marcus RASHFORD. Utigute rero yararimo aratubwira ngo bigendanye na situation ihari hagati ya Manchester United ndetse na Marcus RASHFORD, Manchester United iraza kuguma muri no situation cyangwa iraza kuguma muri no state yo kutagira indi deal yose ya avancing cyangwa se ngibe yarangiza igendanye n'abawinga cyangwa se n'abakinnyi bakina mu gice cy'imbere, byose biraza kwanza kugushingira kumenya ngo ubundi RASHFORD gahunda zemeze bite cyangwa se we araza kwerekeza he. If RASHFORD leaves, then I will keep you posted, and in that case there is open doors at Manchester United to sign one more winger. Mu gihe cyose Marcus RASHFORD ari buze kuba ahasohotse cyangwa se ari buze kuba agiye, ndaza kugumya mba amakuru cyangwa se araza kugumya nyine atwinforminga deal zose ko zimeze, atariko mu gihe cyose Marcus RASHFORD yaza ko avuye kwa Manchester United agiye, United iraza gusinyisha undi mu winga. Atariko uko bigeze maginga ya Manchester United ntago yari yafunga imiryango cyangwa se ntago yari yabanira Marcus RASHFORD, ntiyari yanafata umwanzuro kuza kuba kicking out kwera yuko hagati ya Manchester United even n'uyu Marcus RASHFORD hari ibiganiro birimo birajya mbere, ndetse RASHFORD yiteguye kuza kuba atangira na preseason cyangwa se yiteguye kuza kuba joining Manchester United nyine muri preseason, bigendanye n'ibiganiro yagiranye na Michael Carrick personally, bigendanye nanone na projet ya Michael Carrick ndetse n'icyo atekereza kuri uno musore bita Michael Carrick. Murabyibuka ko mu minsi yashize nari nababwiye ku kigendanye na structure cyangwa se na projet ni icyifuzo cyitwa Michael Carrick cyuko yahabwa abakinnyi bari munsi y'imyaka 20 batarengeje imyaka 26 ariko nanone batari munsi y'imyaka 21. Icyo gihe Marcus RASHFORD yari arimo arasa nk'ujya inyuma cyangwa se ntabwo yari arimo arafitinga neza mu byifuzo bya Michael Carrick bigendanye na current age yiwe. Murabizi ko kugeza magingo afite imyaka 28, ariko noneho nyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya Michael Carrick ndetse na Marcus RASHFORD yamufungura imiryango aramubwira ati it's okay, n'ubunana dufite abandi bakinnyi yaba barimo ba Harry Maguire, Bruno Fernandes, Luke Shaw ndetse n'abandi n'abakinnyi bari hejuru y'iyo myaka, n'ubundi dushobora gukuba twakorana bigendanye n'ukuri bwitware muri preseason. Amusaba rero ko yamubera open ndetse nawe yaza yiteguye gukoresha imbaraga ziwe zose kugira ngo arebe ko ari buze gufitinga neza muri projet ziwe muri kino gihe nyine yifuza ko ari buze kuba bakorana muri ino preseason bagiyemo, akazabona gufata umwanzuro. Bivuze ngo rero uko kwemeranya gukorana hagati ya Manchester United n'uno mutoza wa nyine Michael Carrick ndetse na Marcus RASHFORD nibyo birimo biratuma izindi deal z'abawinga muri Manchester United zigenda gake par rapport y'ibindi, bitewe nuko nyine equipe ya Manchester United yamaze kwifungurira imiryango witwa Marcus RASHFORD kugira ngo nayo yongere agerageze amahirwe yiwe, barebe yuko yaza kuba asinya cyangwa barebe ko yaza kuba akomeza kariyeri yiwe hariya kwa Manchester United n'ubundi nkuko tubikesha Team Talk ndetse na Fabrizio Romano. Ikindi kintu wamenya kujyanye n'abawinga muri equipe ya Manchester United
igitangazamakuru bita Give Me Sport ndetse n'umukoresponda wacyo bita Ben Jacobs barimo baratubwira yuko n'ubundi Manchester United yaba irimo irakurikirana bya hafi cyangwa se yaba irimo icungira hafi cyane diri witwa Ismail Sarr. Ismail Sarr ni umukinnyi w'imyaka 28 uno munyasenegal usanzwe ukina muri equipe ya Crystal Palace, umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane babanye n'uno Oliver Glasner muri equipe ya Crystal Palace, wanabafuje kuba batwara Europa Conference League ni UEFA Conference League plutôt, abatsinda ibitego 9 muri iryo rushanwa, minizi yuko numwe mu bakinnyi nyine wari ubafatiye runini. Equipe ya Manchester United rero nayo irimira mureba igasanga numwe mu bawinga bingenzi cyangwa se numwe mu bawinga bafite ibyo bakene ushobora kuza kuba yabafasha ku kijyanye no kuba bakompeta cyane cyane nyine muri iyo gahunda yo kuba bifuza undi mukinnyi. Kugeza maginga ya equipe ya Manchester United ntabwo yari yatangira ibiganiro ibyo ari byo byose yaba hagati ya Ismail Sarr cyangwa se wenda ngo hagati ya Manchester United n'ubundi na Crystal Palace. Nyine iracyari gahunda iraho ngaho, baracyarimo bara monitoringa cyangwa se baracyari gukurikirana hafi by'ino situation yo, ariko nta biganiro byari byaba hagati yabo bombi. Igihari rero ni iki? Igihari nuko mu gihe cyose equipe ya Manchester United yaza kwiteye intambwe ikajya kuvugisha ino equipe ya Crystal Palace, turaza kumenya nyine nimbiri buze kwemera kurekura no mukinnyi. Ariko nanone kugeza magingo aya amakuru ahari aturuka indani muri equipe ya Crystal Palace nuko itifuza kuza kubirekura uyu Ismail Sarr. Ikindi kintu wamenya nuko nanone Ismail Sarr arimo aganira na bamwe mu banyamakuru ba kino gitangazamakuru bita Give Me Sport n'ubundi nkuko rero barimo batubwira ino nkuru. Yagize ati to play for Manchester United it's my dream that is going to come true. Cyasati gukinira Manchester United zaba ari indoto zanjye zibaye impamo. Bisobanuye neza yuko mu gihe cyose Manchester United yaza gutera intambwe ikajya kwa Crystal Palace kuganira ku byino deal, nawe ubwe uyu Ismail Sarr ashobora kuza gupushinga no gushyiramo imbaraga kugira ngo arebe ko yaza kwa yerekeza kwa Manchester United. No gutegereza tukareba rero nimba Manchester United ko kiri buze gukora iyo deal, ariko byose hanini ngo biraza gushingira ku kijyanye na situation y'uwitwa Marcus RASHFORD. Ariko nanone ku cyifuzo cya Sir Jim Ratcliffe akavuga ngo nubwo bwose twaza kwa tufasha umwanzuro cyangwa se duhisemo kuza kugumana RASHFORD, twaza kureba uburyo twakongeramo undi mu winga ufite ubushobozi bwo gukina iburyo n'ibumoso ku buryo yaza kuba nka backup kuri izo mande zombi, cyane ko bigendanye na situation hari nyine bashobora kuza guprefera kuba bakoresha Marcus RASHFORD nka first option cyangwa se nka first choice kuri ruhande rw'ibumoso, mu gihe cyose Michael Carrick ngo yaza kubona yuko nyine ari umukinnyi bakwiye gukorana, cyane ko yizerera cyane muri tala yiwe ndetse abona ko ari umukinnyi w'ingenzi. Gisigaye nyine no kumenya ngo azariponda gute muri tactique zanjye, azitwara gute, ese ku kigendanye wenda na discipline tactique ndetse n'ibindi byose nta kintu yakwangiza muri squad yanjye. Ibyo nyine nibyo ashaka kuza gusuzuma muri no preseason, tukaza kuba tumenya umwanzuro. Gusa icyo waba umenye nuko Manchester United nibyo iri kwifuza abawinga, ikindi gashaka abawinga badahenze cyangwa se batari buze gusaba igiciro cyinshi, kuko muri projet zabo ntabwo bashaka kuza gutanga amafaranga menshi. Ariko nanone bikaza gushingira kuri situation ndetse n'ahazaza aho witwa Marcus RASHFORD. So kanshimira cyane mu mwese twabanye abafana ba Manchester United, nagira ngo mujye muri comment section mutubwire muri aba bawinga bose ninde mukinnyi cyangwa se ninde mu winga mwakwishimira kubona muri equipe yanyu. Ciao ciao, dusubire mu kanya.